أعوذ بكلمات الله التامات كلها من الشيطان الرجيم وهامة من كل عين لآمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات، ثم الصلاة بأكملها مع السلام بأتمه على أشرف وأكمل رسله سيدنا محمد شفيع الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفقلنا ننجلوا إن جفلا FM 96.3 فجفلا TV o ande no mbagano setan no mi refna Facebook, fa YouTube, fa Twitter, fa Instagram, fa réseaux sociaux ke fop Amet Ndiayo nge ko kawon Sereru Baye Khalifa Niass Nasima Arog ajul anu tuler sallallahu alayhi wa sallam. Alayanune assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Janga asimna lene adna te no xe andona ten rogo yala adnuna mbinne teref fap in arefo sirigne in teref docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass te dawandin rek ko xu andona ye rek ko xe adwana l'islam meke na Sénégal foke widuna nda simna oxe andona ye ten ref technicien fe ref na mbam res te ref DJ Paco fo mu andona ye rek auditeur o xa maga anan gilwa in we layang assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbetanda nune o ñuxrole xe xata meke na Jafala FM na immeuble Seydi Mouhamadul Amin Niass meke ne Derkele premier étage meke ne Walfadjri. xaye koy i ngar rek no ke andona ye ten ref première émission in a cinje andona ye in we mbaxtanogo fa nuun no ngol koronge fop no jotaay koor. xaye koy i ngar no émission ne andona ye ten ref njoktor na diine l'islam a refa qonax julit no xu andona ye rek gima a rogo yaal subhanahu wa ta'ala. xaye koy njoktor na diine ke andona ye ten a ɓisido nuun a ref rek ke andona ye ten ref ngentan to rogo yaal subhanahu wa ta'ala a ɓisidna in no ke andona ye ten refa safele ke refna alquranul karim o ande aya ne ke refna na suratu nisa'i te fodir fo aya xarɓaxay no tadik fo ɓetu foleng te ref aya 36. rogo yaal subhanahu wa ta'ala o xe laya tene wa'budu rabbaka wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jari zil qurba wa jari junub wa sahibi bil janb aw ma malakat aymanuhum
inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan faquran. rogo yal subhanahu wa ta'ala aya nek rek allah la in mboolem we andona ye den def we ndef na gentan nder batin o ande imbage deno nga nda o wengena fa in nda fo zahir o ande o we jasnora fa in i jasnor fa den kaga koy ilimangan rek xana fod no betu daduk to betu dadukone rogo yal subhanahu wa ta'ala a adox ten nda o xune ana a rogo yal subhanahu wa ta'ala xano ande no batin rogo yal oxe fokata in fo malaka ke deni tamin den def wa andona ye denit amboga nowe andona ye o wengena fa in yam kaga sax ten taxu o retanga na mutafifin o tuleer sallallahu alayhi wa sallam o xelaya ine alquranul karim rogo yalo xalaya taga ye wa ina alaykum la afisin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ke refa fa nun fop mi rogo yal fatnu ande ye mexe fokata nun fo malaka ikka andona ye kiraman katibin kuno mbi'na rek o we mbindanoyo yam den o we ngena fa nun sambir ke yo fa nun muk fi'na paax oxe refna no ñamakof adal fo bind fi'na yit ka andona ye fogreer fo ka refna ke refna paax oxe refna no njanonof adal fino bind nda koy fatnu ande mi rogo yal o ande mi jegu nun ya'lamuna ma taf'alun jekke dara ka andona ye xana ɓosto xam yam mexe gena fa nun rogo yal koy a leye ngen nene andona ye mexe genan fa nun ngaƴo a yiif nune ke moƴna taga ten refe nu jeg respect na mi ndal fo njeg ka andona ye dal ten ref o yara xola andona ye nu njegan na mi fay andona ye mi refo yal nun to yit mexe gena fa nun to yit ke taxna binda nun ten refe rek nu ndal fo ndef wa andona ye ka nu njaɓan ka xam mbaɗo xam no ka jegeer na benni werante rogo yal fene andona ye ten jegu in ke taxna te jega in ku andona ye a jega rek rogo yal ten soñun ten bindu kaga yam ten adoxu men to yit fopa inoranga men ten na falak ka men ten refo xe andona ye ten feeñu boye dang nda ten refo xe andona ye ka te das bo o leng wagirano ga nda o feeñel mo lene koy o xu andona ye gimino jeg yeg no ke andona ye ten ref xeeñof wagiro ga o rogal yal yam rogo yal no xeeña ga tel nda a kida kek andona ye ten ref a kid zahir in mbage nga a rogo yal de yeg te ref gimla andona ye a roka no xeeñof bo ande mu fodona rek woxe ga'a ye rogo yal oxe gena fami kaga ten na tax ka o ga'a a rogo yal mu fodona bo waag no faɗox ten taxu o retanga na suratu hadidi ayat ndat ka ndeer na xano soɓ rogo yal a layana alqur'ane huwa al awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu wa huwa bi kulli shay'in alim rogo yal ten refo xe andona ye ten addu bo ku garna rek a soɓa mena rogo yal yam rogo yal ten bindu kaag na nda yit wal akhiru rogo yal ten falaku yam ten leye kullu shay'in alikun ila wajah xan i ndet bo fap a dal fo inoor men lanqe ndal fo ndorel asamana dorel ku bindena a qon ku andona ye kate sax'u a werte a kaag na xana weer kullu man alayha fanin rogo yal soom a yok men ten soom ten refo xe andona ye la yamutu ten de xon ke rogo yal fene a leye anna batinun mi refo xe andona ye munu ndaka xama rek payim sen yaago leng wagiramo ga mexe took mexe a lang mexe no njanoon mexe no ñamaak mexe a duwax nda mi falaku nuun
nda o xu buga xama ga koy fawo sadaram bo yege rogo yaal kat ten jegong kaag na tena tax ka o ga'am fa a kit xeñof nda yit rogo yaal feyene ten ref zahiru ten refo xe ando naye ten feeñu yaam ten ley ye mi refo xe ando naye kam ref dang yaam rogo yaal yaate bugna i andin kaate ɓisiid oxe ando naye ten ref maam in adama i andit taaga ye rogo yaal feeke kat a jega oxa te sipna na adna pour i mbaago eetano ten ngir ande rogo yaal a jega kaaga koy tena tax ka i gime rogo yaal a jega ngime aljana jega ngime fidel a jega ngime njegi sirata jega ngime fangona jega ngimi tamene alquranul karim ten ref a safele ando naye ten ref fa lay roog nday tamin ngime o tuleer sallallahu alayhi wa sallam ten fala ku gara nda koy ku bindena rek no tina binte to ten kat ten adoxumen yaam xalaxtuka li ajli wa xalaxtuka xalqan li ajlika rogo yaal ten layun kene e mi bindong wo o tuleer sallallahu alayhi wa sallam nda ku binda tuma rek no leerof coɓtum bind kaagna yaaga i ngime o tuleer itamin o padrogo nda yit o xu bindena rek no leerum binte yaag ten moƴu fop o tuleer ten moƴu o xu andona ye refiro roog nda yit ngime kawsara jega ngime fangona jega nda yit dekki xana jeg to yit faw balas pese fa andona ye a koom bes penc taaga i ngeenoox ka nitanelo xu refna ka andona ye kaag na ten ref kena ɓiskang aljanna mba kana ɓiskang mba refena aljanna kaaga ten ref bes penc fe yene kene itamin de a jega to a woɗa rogo yaal koy a laye kam mbinda ndun bug nu mbaɗoxam nda koy bug rek kene gen fa nuun yaam a kenalem gen ka fa nuun ten refe kam binda nuun bin ci ndeke bindi tamin oxe andona ye ten ref iblis nda iblis a adoxa nuun men malaka ke yitamin a adoxa nuun men te jeg ka andona ye kam sim una iblis a dal fo fañ malaka ka njaɓin kaga ten ref xar ten refe rogo yaal ka te binda adama a cinji andona ye iblis oxe ref amen a saqo caabi aljanna a saq ke andona ye ten ref kursi yu fo aras ka caabi den a jeg xam-xam fa andona ye ka te bisoogu malaka ke de moƴo and oxe andona ye ten refo tulle ten ref rogo yaal subhanahu wa taala adna jega fule rogo yaal binda fuleer oxe andona ye ten ref adama ndiki koy rogo yaal ya te binna adama a xooya den fop malaka ke fa iblis ala dene sujotan yo oxe refna adama malaka ke fop andal fo njab a sujotan oxe andona ye ten ref adama nda iblis a dal fo fañ eten sujotan ke oxe andona ye ten ref adama o retanga na suratu baqara ayat xarba xayno tadik fo aya naxkandeer xano so rogo yaalo xa layataga ye wa is qulna lil malaikati isjudu li adama fasajjidu ila iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin wo iblis kataxu layonge sujotani a adama wo fo malaka ke njab a sujotano xe refna adama wo o fañe sujotan kiro a adama wodey fokata xoyong na we andona ye waagna kat a mbed axam to o xu wedi axama mi rogo yaal o feet fa lakra xanu ɓekong na mbelala refna fidel wa is qulna lil malaikati usjudu li adama fasajudu ila iblis aba wastakbara wa kana min alkafirina ndiki koy rogo yaal alayine wo kataxu o fañe sujotan kiro adama kaga koy iblis o xa donan o retanga na suratul ahraf ayat xarba xay fo aya ikandeer rogo yaal o xa laya a iblise ma manahaka
ala tasjudu is amartuka qala iblis o xa dona o tuler sallallahu alaihi wasallam o xe andona ye ten ref rogo yaal ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kar iblis alayu o xe andona ye ten ref rogo yaal kate layne ma manahaka ala tasjudu is amartuka qatahu wa iblis ke simonga ye sujotani adama o dal fo fañla ye sujotan kino iblis a dal fo don ana khayrun minhu mi mojun ten taxu sujotan kinum qatahu laye mi mojun khalaqtani wo binda xam min narin no filel wa khalaqtahu to wo bindu oxe andona ye ten ref adama min tinin no ke andona ye ten ref ban yaag fidel waage fod fo ke andona ye ten ref lang yaag mi moƴun rogo yaal a dal fino laye na suratul ahraf bo ndik no aya xarba xay fondat kandeer na te leyne fa abid minha fama yakunu lakka an tatakabbara fiha fa akhruj innaka min as-saqirin. rogo yaala layne woday fudna xong no mboolem mission nuno andana ye cod a xongo ten of jalana xamoten ref no services raxa xong no service nagna caabi aljanna tegi no ɓayes caabi aras fo kursiyu daknamo ten ke waado gona malaka ke ba fi attaga tus kaagna fop fudna xong fogatiro no ke andona ye ten ref services sutoximi refna aljanna fe andona ye wo saqo o caabi le toro ka men rokkatiro men problème koy a jegida yam iblis o xa genoxa alaya oxe andona ye ten ref rogo yaal subhanahu wa taala alayine wo lay uye ku andona ye layano daqiq kiro taga a cinj to wo lay yo oxu jalanonga wo rogo yaal xano rabdin bo wisin jalana xong saqana xongo caabi aljanna ka retna no cunne xarbaxay no naxik naxa kiid saqin o caabi aljanna kursiyu fo aras fo ke waadoguma ko andona ye ten ref malaka ke a foda no tiig cunni no xarbaxay no ɓetu ɗik fo ka refna kaagna fop fokatirangan xana ref temeed no cunni fo xarbaxay no cunni no ka andona ye jalana xongo ten bo wo mi jegate o lengo xa andona ye foog ame xano softamo ten yaag koy rabdam rogo yaala layine xanum rabdong xar iblis a layun na suratul ahraf ayat 14 rogo yaal iblis o xa layane anzirni ila yawmi yubhasun kene wara xamona rabit fo kene jalanonga ci am delena andona ye xanum ref fo be andona ye den ref doomi adama ke te ref xa ɓi adama fa adama fo xooxum jalla ka andona ye den kat xana so'idamo yo a ngara yu ngatidam no mi andona ye maaga ten jagle andaxamo te ref fidel rogo yaal a layine innaka minal munzarin kaagna jaɓana xongo ten wo kañ reti kaagna refe problème iblis koy a dal fo kekoox a dal fo jal alaye na suratul ahraf ayat xarɓaxay fo aya ɓeta foleng te laytaga ye fa bima axwaytani laqoda lahum siratakal mustaqim mi day comme coɗa xamo ndigal e jasnor fo xe andona ye ten ref adama faxa ɓeem baya andona ye i ngenoxa mbaam rof o xate a inum rek fidel mi tamin xanum genoox na ɗata lena iblis mi fo xooxes xanum genoox na ɗat fale bo oxu andona ye wo ref adama faxa ɓeema xe ne suttaxamona aljanna xaƴa den ndagoxayo kam aljanna xanum fexe bo den fop de soɓidamoye me andona ye ten ref fidel
rogo yal koy subhanahu wa ta'ala alayine kaagna day ci axongo ten mu felonga genoxi nda pexeyof soti ke mukk yaamo xu andona ye a gima xam a gimo tuleer sallallahu alaihi wasallam te ref muhammad ten day njerum na a harama no doxan ret ke fidel mukk oxu andona ye xeñof la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam layano no dele mof nda jang xeñof la bet taga oxe andona ye ten refo tuleer sallallahu alaihi wasallam te refo xa bugona fa kullu qalbi ahaba al mustafa harumat naarul jaimi alayhi wa huwa fil arumi ten ret ke fidel mukk rogo yal ke mi moƴo anda iblis a jega jeg doole to mi bindu o kiin anda me jege kattan jege doole yam kam bindin no eta ɗar bindin no ke andona ye ten ref baga ɗar bindin no ke andona ye ten ref ñofo weec to iblis tadi keek fop ɓona xumo bo a waga teen o qawloxo xe andona ye ten refo kiin ba a damin teen yaamo kiina ñofo weec a wagano ɓek no ka andona ye xana weeca rogo yaal te wago yoon fo ten a ret fidel a anda ye o kiinoxe eteer a wagano nax no ke andona ye ten ref pexe yu mayu ba ten fo xooxum kot te jaabidin te waag no ɓis me andona ye ten ref fidel te waag no yongatik nda yit ke andona ye jege kattan ka te waaga ɗar iblis a jeg doole a waaga gara fi neno xa andona ye ka te dimli ida oxe refna o kiino xeene to te gim u a roog te gar a dimle an te fooge ka te dimle an soom to roogo yaala tax iblis a soɓa ka te ɗaap ka andona ye ten ref caay o feet te waago gañe xeñum la ba a yoon fo ten a ret me andona ye ten ref fidel rogo yaal koy a laye xaxa jab kim kaaga te na suratu xaaf ayat 16 wa nahlamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablin warid rogo yaala laye mi moƴu and a xeñ nuuna ke iblis nete yo'ni tan a dalfino jaxasir bonu mbet am nda kaga jab kinum ten taxu mi rogo yaal wa nahnu aqrabu ilayhi min hablin warid kam gar ka gen fa nuun moƴo maca nuun ke andona ye ten refa xeñ nuuna ke yaag rogo yaal subhanahu wa ta'ala mu i ndefna fat i ande oxe refa fa in rogo yaal subhanahu wa ta'ala kaga ten taxu na suratu mujaddala ayat ɓetuɗik te ref ayat 7 rogo yaalo xalaya ye mexe gena fa nuun i sabir ke bo muk yam kam bug nuun fop nu ndok aljanna oxu andona ye a gima xam xana rok aljanna nda oxu fexeyna bo iblis a xupong doole xano yoon fo ten ret fidel ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabihahum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik walakin aksara illa huwa maahum aynama kunt na suratu xaaf ayat 7 rogo yàlla laye mexe gena fa nuun nu nga angam nu nga angiram ma yakunu min najwa salasatin munu mbaag na ndef nu ndefanga maaga wiin dadduk illa huwa rabihahum nu ndef ke maaga muk no ka refeer na ye mi garu ref nax ka ndeer kam nuun nda yit wala xamsatin nu ndef ke muk ɓetuk illa huwa sadisahum to refe ye mi rogo yaal mi garu ref oxe fi na nuun ɓetu fo leng waaye wala kina aksara munu mbaag na ndef wala adna min zalik no munu mbaag na ndef walakin aksara fo kunu mayna may nun andu temed nu ndef nun andu temed daduk nun andu molona andona ye o kiin waage nuun o lim mi rogo yaal mexe kam nuun aynama kuntu fo munu mbaag na mot yaag fat i ande rogo yaal feene ka i mbarno mbaɗoox fat i ande rogo yaal feene jegge oxa andona ye o tendo rogo yaal feene koy ala ye no mbugangamo mbaago mbaɗoox fawnu andam
tiyam no andangiram no mbakkiramo mbaɗo rogo yal alaye nun kat kambina nun ngir no mbaɗwam reti na suratu keke andonaye suratu zariyat ayat 56 kannu rogo yal subhanahu wa ta'ala o xalaya tagaye wama khalaqtul jinna wal insa ila liya'buduni kambinda nun fo cineke ngir nu mbaɗo xam gargen fa nun yam kam bug no an nam nu mbaɗorit ka xam yaago xu bugna a keno faroga xen jeemi fexeyik andit ni andona ye naaga waro fadora roog te refe reti sa kook ke andona ye ten ref xam-xam te refo and rogo yaal koy a laye na ke andona ye ten ref hadisul qudsiyu te fa'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni andi yamo ka adoxna nu mbaɗoxa xam yam nu adna ngeer andam yaag nu mbakiramo mbaɗox yaag koy rogo yala laye ndet yo mbaɗik xam-xam ndet yo njangik ten mam khalifa layaye wa kun hilfa ta'silil ulumi wala takun mukhillan bi ilmi min ulumin shari'ati te ndet yo mbaɗik ke andona ten refo and yam nu andanga ke andona ten na henan ka adna nun bonu mbag meno ñow way taga nu mbag ka koyo mbaɗo xarog no ka andona ye refe tapale yamu kino xe wage faɗo xa ba ƴut to ke jegona doyrang pour no ñow fola te kene koy adin yo taga no wa xam-xamo lene adin yo taga ke andona ye ten ref xam-xam sharia te ref alquran fo ke andona ye ten ref sunna te ref hadis no tuler sallallahu alaihi wasallam ndayit ke andona ye ten ref ke maakwe a ñowogna yo te ref ke andona ye dal ten ref jikko suufu yanke te ref soufisme kene koy rek ten refe rogo yaal oxe gen na fo ten na tawhid rek a waagu gen fo xene andona ye ten refo rogo yaal yam rogo yaal oxu saɗareruna wagino faɗoox ne andona ye naga a bug to o faɗorin yaag il faut ko saɗarin rogo yaal o sogno waago faɗoox ten taxu rogo yaal fo xooxum kat o retanga na suratu baqara ayat temet ɗik fo xar ɓaxay no ɓetu tadik fo aya ɗikka ndeer na te ref 282e aya na suratu baqara rogo yaal o xalaya taga ye wattaqulaha wa yu'allimukumullah yaag rogo yaala yoɓanda ke andona ye kaag na kat tena tax ka i mbaag no mbaɗoox yaam ka te laye saɗariyamo mi rogo yaal jangna nuun kaga ten ref xar saɗaniyamo coɗa nuun ke andona ye ten ref xam-xam rogo yaal koy pour te coɗa in ke andona ye ten ref xam-xam pour i and rogo yaal haajo yore a gara soɓida ina laya ine layyoye nangam layyoye nangam layyoye nangam aa ka te fi kana in ke andona ye kaga ten ref ke andona ye ten fodru fo ke andona ye ten ref ke i mbaagna ke i ngaɗilnayo no ke andona ye ten ref a yiif ina ke ten taxu te leye wattaqula wa yu'allimukumullah saɗariyamo rek mi xe andona ye mi jego nuun coɗa nuun xam-xam yaam oxu saɗarna a rogo yaal faw o faɗo ko ngaan xano fexey bo xen nan ke andona ye ten ref a paɗaxa lene ndax o waag taga jegit ka andona ye ten ref a ɓislaxala andona ye o feet o retanga xan rogo yaal a gidmong yaago xu gen na fa rogo yaal fexey bo an namo faɗorit kan yaamo xu gen na fo o yaalof ona jalla nan tega ang ona laya tena nang ku o fi'a o xeyona fa wo wara fexey bo wo fo xooxof kat bindan kirang ka andona ye refeero ngidim to wo fo xooxof xano ñofo daaw no ke andona ye kaga tena saqu yaam rogo yaal ka te saqna oxu buguna daaw faw o jalanin dal fino faɗoox rogo yaal subhanahu wa ta'ala alaye saɗaryamo alaye ngimyamo coɗa nuun ke refna xam-xam ten taxu o retanga na Ali Imran ayat 182 rogo yaala gen fa in a bug fa ngen fene i ngenna a ref faw no ka andona ye rek kana arrangé ka ino yaam gen fo o yaalof te note ang fogre fo xe andona ye ka te gara net li el a note ang
yaag rogo yal kute note ana xoxum wo fe andona ye wona fada xan kaga wara taga fexey bo jeg taga ka andona ye o leng wage an nate fotna te taxu rogo yàlla laye ya ayuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun na suratu ali imran ayat 102 rogo yàlla laye way sadar yaamo dëgg-dëggi sadar te ref ndigil na nuun nda koy rogo yàlla ye nu sadaram xaye o feet nu sadam ha katale sadar yaamo na caɗar nene ñëw yeeno bu yoonu ngon kaaga na tax ka koy nu ndefoyo muslimun ndefoyo julit yaag julit ware faɗoox a rooga xaye o feet teleye mi jegu liberté xoxes bo faɗoox kiima roog kam ref kano xa felaxama yaag sadara roog daal faɗooxin ten refe ku te simit na o refta ku te fañit na o wasan no ten kaga ten ref xar ke dagan na ten ref ke andona ye ten ref ke julit a warna a bakkan xooxum ke haram na te ref ka andona ye kaga ka te fod kan a fi ke andona ye ten na layel iqla'u dal fo budee koox fuuroox ne andona ye maaga refo te ref no ke andona ye jofeer o ɗisoox ku andona ye kaga kat ka o hal u taaga o tuubin to ande rogo yaal fe gentona ka faaxna rek a buguna in ten taxu te leye mbaɗoox yaama paɗaxale i mbaɗooxa a roog refe ye ka te refa paɗaxala andona ye ka te jeganino njiriñ ten rogo yaal ino we andona ye ino a mbaɗwan ke i mbaɗwan ina jegano o njiriñ yaam aljanna rogo yaal jeganirano njiriñ to in aljanna soom i mbugi ndok yaag aljanna in taxu rogo yaal a bindin a tet fidélité min refe o njiriñ in to jegane rogo yaal o njiriñ to rogo yaal a bindan a laye xu faɗaxaxama aljanna o xu fadweeraxama a fidélo xaay yaaga koy kam refo xa andona ye kam yirma nuun inna allaha kana bikum rahiman kam yirma nuun yaag bindanama nuun ke andona ye ten ref aljanna way gargen fa nuun ngir nu moƴamo mer ngir nu moƴamo mbaago mbaɗoox andana nuun ga nuun e xu saɗaraxama cooɗo ke andona ye ten ref xam-xam way yaag fat i ngaad no ke andona ye ten ref rogo yaal o tuleer sallallahu alayhi wa sallam alaye rogo yaal fe gen na fa in xanum ñimna nuun ke andona ye kaga dey ten ref ke refna comportement rogo yaal te ref jiko te ref ke andona ye kaga tena bugu o ande naga nandu o ande in we ngen na fo ten naga i mbaru nand yaam i mbañ no mbiqland yaam xa taxu oxe gen na fo président de la république a refa nga ye ten fo xooxum kat ka te jeg na te nan na to naga te nan na ka te ref ka andona ye kat nandakano oxe fiqlanda oxe andona ye ten ref président yaam président oxa andona ye a buga xooxum a respecté o ɓaalum a respecté ñiraxum a xool na falayum a xool na ɗeetum a xool na ñaaƴum o xaaga ten ref oxa andona ye ten président a yaawu a yoon fawo nda oxa andona ye o ɗofo oxa andona ye ande kete warna rokoox o a andona ye ande kete warna lay o xaaga na président genit ka fawo waage ref oxu refna koy a refanga ye président xooy angang a layonge gar jaaɓidam pale o narata sañse rogo yaal fe gen na fawo yaag wariro samir fo ke andona ye ten refo xool ten taxu oxe andona ye ten refo tuleer sallallahu alayhi wa sallam i ngottana abou daoud fo xe andona ye ten ref abi hurairata te laye o tuleer sallallahu alayhi wa sallam laye inna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiban te rogo yaal ka te refo xa andona ye ka te xool a bug ka xool na ten taxu rogo yaal o leng waagena no faɗoox no ka refeer na o xool te ref laaɓ yaaga kete bug na lay mene rek ten refe rogo yaal daal o kiino xa bug na xooxuma ref nda o kiino xa bug na oxe bug na xooxuma ref bo oxu andona ye ngen ne andona ye ten rogo yaal a genu fa in buga gen naag na fa ngen feyene lorox kiro ten fato refo xa andona ye mu fodona fato laaɓ no ke andona ye teno fi'a laaɓi na fa layof laaɓi no njerof laaɓi no ñiraxof
laaɓi na a ñaaƴof nda laaɓi nderof no fe a wofa we andona ye ten ref we gentona te ref we andona ye den ref gendo fe nda itamin andi ye malaka ke wefa wo to itamin malaka ka te jeg ka andona ye kaga tena ñoowa ten ref xar ten refe ten dal mu foda fexey bo awra of ka bara ndef tafil kaga rogo yaal ya te fañuna kene ka te wara a malaka to malaka ke fe wo fa wo yaag respecté i a rogo yaal respecté ke te binna boba lor ka andona ye rogo yaal ten bindun ka retitna nena malaka yaag fat i ñiroxate daaw nda itamin jinne fo xooxum ka te jeg wa andona ye ka de ndef wa andona ye ka de mbugoyo nda a jegana den wa andona ye ka de ndefoyo jullit ka de mbug ka laabna yaag koy fexeyi boba refoxa andona ye o kiin seytane o ref ka yama refanga ye oxe rod ga rek seytane iblis kene andona ye ten ref cinne ke andona ye xe fana ndef ka de ngar ka a soroxong a fi'angan o ret bata miñ rek o ina ke andona ye ten ref gangri yaag koy fat i ande rogo yaal oxe gena fa in yaag koy fat i mbexey mbaɗoxa rogo yaal to bar i ndendadin fa dara ram rogo yaal ka te leye mexe gena fa nuun nda koy fat nu ande ka naal yaamo leng refum qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad rogo yale mi somo ka naal ba a taxa jegimo tew jegimo ɓiy jegima faap jegima yaay jegim dara ka andona ye xana den fami to refe ye mi kat kaag na kam ga kaye kaag na ka te bugo gar a gen riid fami yaag nu nanga mbad waxam bar nu ndendandam fa dara ya mbaɗoxam mi soom na jeriñ ka nuun nda ñakamo mbaɗox ten ref ke na lor ka nuun yaag koy mbaɗox yo a rogo yaal to ande ten kat ka te tool a bug ka tool na sax yaam ten o leng kuto jege o dendan jege ɗikandeer yaag kaga kete ref na koy oxe andona ye jege oxa den na fo ten ten taxo xaajo oxe a jof no leng jege no leng oxa andona ye a soxla a o dimle idin ten taxu te ref cundum jege o lengo xa andona ye a buga o ci'in ten taxu te ref cundum jege o lengo xa andona ye a buga o gar dimle in no ka te fi'a ten taxu ten refo xe andona ye ten soom ten jegu doole ten wupu doole fop ten jegu fop mena soɓum to fop mena ngaƴ kanoyo ten taxu o tuleer sallallahu alayhi wa sallam laye inna allaha witrun yuhibbul witra rogo yaal kat ka te tool o lengo nda yit a bug ka tool na ba a tax julli kete maya fop a refanga julli baxtu ke julli fu refna a jega rakka ka andona ye kaate limel taga raka naxik mba raka ɗik mba raka tadik na farata a refanga ye tisbar takkusaan gexe den fop raka naxiko timis raka tadiko yaag refe o leng a refanga ngeso te ref ke andona ye ten ref juli nges raka ɗiko yaag refe o leng a refanga ye nafila yo jege nafila fa leng fa andona ye raka leng kuto haa raka ɗik mba raka naxik naga na nafila tel rogo yaal koy alaye ke andona ye ka woot refo xa tool na to bug ka tool na nda kaga pañte gar gen fa nuun we andona ye nun def doomi adama kaga ten taxu 8 heures o leng juli kiran te ref ɗik safa ɗika refa 8 heures a gara ref leng wo o selmal raka lang rek o selmal kaga ten ref 8 heures ten taxu sax o tuleera laye a puga lene andona ye ten rogo yaala bugun ten taxu te leye nu njul anga bo a culi nuuna mbugo muukoox muukitiyeno ke andona ye ten ref 8 heures te ijal salatuka aqira fi leyli witran rogo yaal kaate bug nu ndetanga ba njulli bes fe fop bote fat bo yoqee dara lu moy nu mbondok nu njul ayo gexe njulli yo koy ke andona ye ten ref safa muukitiyeno ko andona ye ten ref 8 heures allahu akbar rogo yalla laye kaga koy nu mbi angan nu mbota ndaxam ande jegima ya jegima faap mi somo fop mi jegun way fat nu mosan ke andona ye ten refa paɗaxale ne munu ndef na yit ando ye mexe refa fa nuun ando ye mexe ga'a nuun ando ye mexe jasnora fa nuun yaga koy kene a taxa
oxe andona ye ten refo tuleer sallallahu alayhi wa sallam i ngotitna aliou abi talib te lay o tuleer sallallahu alayhi wa sallam ka te layogoye an tahbudullaha ka andaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka te lay mbaɗoxoyo a roogo yaal bo mbi nen nuun we njaasnoora fo ten nuna mbaɗwa a roog fat nu mbi nen nuun we njaasnoora fa roogo yaal subhanahu wa taala yaaga ka te dakin ka in no ke i layna ye wa taqulaha fat nu sadara roogo yaal oxe o faɗwa saɗarin to yit gine oxe gena fo wo oxe genooxa fo wo waya jegana andona ye xano faɗorno ten xano rok no xeeñof o bugino puggelola andona ye o layanga ye allahu akbar roogo yaal ka te fi'a nen woxe jasnoora fo ten yaam jegkatiro soxla no leŋ yaam roogo yaal ten gento to me sujotona a laya ye roogo yaale mi moƴu nuuno mat ke andona ye ten ref xa ɓaaka ke andona ye den ngiɓoyo a qeñ nuna ke wa nahnu aqrabu min hablin warid yaag roogo yaal oxe gena fa in roogo yaal oxe na qeñ ina ke yaag a kida ke andona ye ten ref no qeñ la andona ye fuleer a kida kaga na njaasnoora denanga a roogo yaal yaago xu refna julito xu refna wara fexey na taxna roogo yaal o genoxanga boye allahu wo andu ka o xeɗa mba ka o jul aye allahu akbar o jasnoor fo roogo yaal na xeeñof nda oxu layna ye roogo yaal wagirano ga waga'ando ga waaw kaga de roogo yaal ten leye ana batinun yaam kam refo xa andona ye feeñim sen nda ana zahirun kam feeñ boye fang yaaga jega wa andona ye a mbagano nga namanga it kan ten refe a qeeñ dena ka a yiif dena ka fop de ɓakandinoyo oxe andona ye ten ref roogo yaal oxe andona ye ten ginnu fa ten an tabudullaha ka anaka tarahu te leye fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka a refanga ye wagino ga fa a kid fa keek to xeeñof le yit a jega ka andona ye ten roku ndeerof fo ke andona ye ten ref o waagno ga carrément roogo yaal oxe jasnoora fa wo lay ye roogo yaal oxe jasnoora fa mi yaag ne buganoona faɗorit xano faɗortin ndene to roogo yaal kete bugna rek nafa ngen fay te gen nafa in a binda in a jega in ten refe i mbaɗoxin yaag fa ngen roogo yaal oxu bugna te mos fato jaɓino faɗoxa no mbaxtu nge andona ye taaga a simtitu ye fat o mbaɗoxan nda yit no mbaxtu ka andona ye njegeer mate xapena isimayo taaga a roogo yaal nda yaam alquran a laya ine waskurullah zikran kasiran fat nu ne a roogo yaal no kon make naate moƴna mayit naaga moƴu faaxit yaam la in shakartum la azidanakum li feeg roogo yaal in wene ayo gonum le sabbalano ten njul ano ten simanoyo a roogo yaal subhanahu wa taala a ɓatana in ke andona ye ten a saqu to roogo yaal oxe gena fa in a laye nu nanga xam o ngeɗa mbaɗoxa xam coɗa nuun yaago xe andona ye ka te leyange am goɗirang yaam oxe goɗonga a leyangange am daaw kino mba bo ga'e oxa andona ye ten dawango ten o xaag na wagino daaw nda roogo yaal fe andona ye xe sisoxa fa in yaag i mbare yo njego mbiño lakasonga andona ye i mbara maaga ngelata pour roogo yaal a coɗa in ke andona ye tene saqu ten taxu même fatihatul kitab o retanga taaga o najul a bote mi xaro leya iyaka nahbudu wo soom i mbaru mbaɗoox wa iyaka nastainu wo soom refo xe andona ye wo i mbar u ndimle or ina ngeƴwa fat i ngeƴoox na wo kaga tena lalta ye oxe faɗwa to ten soom waro faɗoox ten soom ten ref meen fe yaam o lakas refe meen to oxe gena fa in nda yit oxe geƴooxa ka te refa xe andona ye ka te sis na wo oxu na geƴwa no ke andona ye ka te goɗong o geƴokanga dal fo ɓostoox yen roogo yaal ko xe sisoxango geƴwangano ten yen kiro yaag roogo xey a gina fa in fat i ngenan fat i laabna to roogo yaal a laye alyawma la yanfau maalun wala banun illa man ata allahi bi qalbin salim suratu soara aya 89 te ref xarɓa xay no ɓetu tadik fo aya ɓetu naxik roogo yaalu xa laya taga ye ma andona ye o feet o leng jirñoox ke maaga o leng jeg ke maaga xa jirñonga lumay oxe andona ye kat kate saq xeñ la andona ye kate laab mi roogo yaal no xeñ laga gen ka to maag na kat ten na jiriñ ka ten na jirñoox ka
illa man ata allahu bi qalbin salim. yaag fat i mbexey ba mo sand ngenan ke andona ye ten ref rogo yaal fa ngen fe andona ye ten i ngenu fo ten. rogo yaal fa yene ten refo xe andona ye jege oxa andona ye kat ten refo ɗikandeerum ten taxu a lay ana nuun na suratu nisa yi aya 36 i lay ana nuun e ten taxu te lay wahabudu rabbaka wala tushriku bihi shay'an. bar nu ndendadam fa dara yam bugimo xa andona ye kaate fokataxam fo tig o paalo layan bokkaale. rogo yaale kene fat nu moy tooxin. rogo yaal koy subhanahu wa ta'ala ten taxu hadis a gara ten hakim faye a lay no me andona ye ten ref min ahlaqi nabi sallallahu alayhi wa sallam te man arada muhsinan fallahu yakfihi wa man arada hajatan falqur'anu yakfihi wa man arada qinaa falqinaatu yakfihi wa man arada waizan falmawtu yakfihi waaye wa man lam yakfihi shay'un min haza fa inna naara takfihi. hadis hekkim faye kate laye way woxe andona ye wo kat man arada mu'nisan fallahu yakfihi. woxe andona ye ka o ret bo woot waaw wetandoxi ke rogo yàlla lay na ye ma yakunu min najwa salasatin ila huwa rabihahum wala khamsatin ila huwa sadisahum wala adna min zalik walakin aksara illa huwa maahum aynama kunt. mu nu ndef na maxaama nu ndefanga daduk mi ref nax kandeer nu ndefanga ɓetuk mi ref ɓete fulenga ndeer nu ndefanga mboolo mexi kam nuun fo munu mbaag na ndef mbu munu mbaag na ndef rek mexi kam nuun. yaaga kañ wo o retanga bo ga'iro lengo xa den na fa wo sax fi'ino yiifo fe rogo yaalo xe den na fa mi fi'ino yiifo fe wa ina alaykum la afisina kiraman katibina malaka ke wen den na fa wo yaag ga'iro den o retanga bo jego njaaxid laye mi kat meke refuma wootam men bo a waaga jeg ka andona ye xana gar men kata toro xatam waay xaji yiife fe rogo yaal fe andona ye ten refo xe jeg na doole to buge o xana jikwa doole yaam inna allaha la yuhiba man kana muqtalan faquran. rogo yaal buge o xana jikwa doole to o xe yoona fo oxu garna a jikwidong doole rogo yaal fo xoxum kat xana ñoxor fo o xana to a ñox rogo yaal xeƴeno leng yaam ten kate laye kun rek kaga andal fo ref yaga ten kañ jare te waɗa xa andona ye kate jasnora fo ten ngira sogor fo ten xaxa yaag doy ɗore oxe andona ye ten ref rogo yaal ya andona ye reta bo woot ga'iro o leng geƴoxina rogo yaal yaam o retanga na suratu muhammad rogo yaal oxa leya taga ye in tansurullah yansurukum wa yusabitu aqdamakum ngeƴoxyaname dimle a nuun yaag koy rogo yaal oxe yoona fa in yaam oxe na leyange jufe gar laqoxa ci njes dimle ong haarong sécuriser ong yaam wallahu yaxsimuka min annas ha naate layit una o tuleer sallallahu alayhi wa sallam e fato ande mi ref oxe haaronga mi ref oxe andona ye mi ref gardu korof naga a jangtu ɓasil nena seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam addal fo ref oxe andona ye ten ref gardu koor den yaam rogo yaal ten bindu in a laya ine iblis a jega jeg doole yaag sambir kim fa nuun yaam sambraga fa nuun rek a laye yaqana moof na ɗatatale bo nuun kat kenu layna ye ihdina siratal mustaqim nu mbaag ke ndonoox na ɗatale andona ye xan nu nginde koox yaag mi rogo yaal mi refo ke andona ye mi refo yungat nuun mexe yungata nuun ñaal mexe yungata nuun o yeng mexe yungata nuun yaanu mbootna a refanga ye nuun wa ndeera koɓa mandingala o leng refe maaga luma ngañ soom nu nana mi rogo yaal mexe yoona fa nuun bar nu saɗar rogo yaalo kentando yaag fat i mosanda ku i mbi'a fat i saɗarta a rogo yaal ku i njalla fat i saɗarta a rogo yaal ku i coodta fat i coodtin to rogo yaala tax nda ku andona ye in we mbi'an te ref ka i mbaɗwa a rogo yaal fat i ande rogo yaal oxe yoona fa in yaag dara humpa iran o retanga bo naro fi ɓok
xelaatiye rogo yaal subhanahu wa ta'ala oxe yoona fa wo to oxu fina ɓok kiraman katibina o we mbindayo ke andona ye ten ref paax fo ponu to kaag na forit kan ya'lamuna ma la taf'alun rogo yaal xaj ke dara te ɓostoox to wa ma min dabatin fil ardi illa halalahi risquha ten na warsa kanana in ke andona ye ten i njegu nda kaaga koya tax kullun fi kitabin mubin oxe binda fop no ke andona ye ten ref registre na registre nene oxe jasnora fa ten kaaga ten taxu o kiinoxi kat mbanu te retna ba a warno jaabik ref ke maaga a tatone a mama paƴu yaam a ref anga ye rogo yaal ande me i ndefna rogo yaal yoone fa in a waaga ret ba a waro xotti ka ndeetar ngir te waro xona koom o xaag na and ke mama ref te widat to rogo yaal xaajo oyore a wida yaam ten refo xe andona ye a anda fop wa huwa bi kulli shay'in alim ten andu fop nda nete bindit na fop naga a saqtu fop a date fop bo ande o kiino xu refna o yodanga o jax sax me o tegan rogo yala andan yam kaga fop a programme an ten taxu te leye bo ndik hakim fay a leye wa man arada hajatan fal qur'anu yakfihi te o retanga bo wo fo xooxof o jaaxid yam reta bo pexe fa mbag to jegiro o lengo xa andona ye wo kat keke andona ye ten doone no ɓaal fole o tuuma andelo ten layelo ten to refe ndigil xaƴi yife fe rogo yaal fe andona ye ten ref wo yaxkum ma yurid tena xate a to a xate anga ka ref na ndigil kaga rek adona yam alhaqu ya'lu wala ya'lu alayhi ndigil ten far fop took to dara far ke ndigil took to rogo yaal kat ten refo ke andona ye alhaqu min rabbikum ten jegu ke andona ye ten ref ndigil to ndigil no tena xatu yaag koy to ala ye ina laha maha sadiqin yaag deggooxi wo kay refe xa andona ye rek ka o ñoowa o ñoow ndigil rogo yaala leye oxe yoona fa wo oxe yoon na fa wo koy nun ngenu yaag ba jeg ka sadara no lay ndigil ba jeg ka sadara no ke leya mi kat xanum rek bo set teen xaxa o kiin waage leya ndigil bo pare a gereloox a dal fo jeg taaga ka andona ye ten ref yedange xaxa lay ndigil ne rek rogo yaal te leye inna allaha maha sadiqin to sax o retanga na wal xasri xa rogo yaala layu maaga wal xasri ina linsana la fi xusrin fopa perte ayo de leye a yaag sa baba jeg fe te ila lazina amanu ba te yoq we andona ye a ngima xam wa hamilu salihat to ambi ayo ka andona ye kaga kat ka te ref ka andona ye ka xen nayo watawaso bil haqi to a saxoyo no ke andona ye ten ref ndigil yam mi rogo yaal al haqu mi ref rogo yaal mi ref ndigil mi rogo yaal to mexe gena fa nuun ya comme go waxe gena fa ndigil fato seda lay ka andona ye refe ndigil yam al kazibu haramun halla muslimin jullit a haramono ten te laya ka andona ye refe ndigil ten taxu o tuleer sallallahu alayhi wa sallam laya ye nun we ngena fa roog nun we ngena fa mi yam atihu laha wa atihu rasul yaag fat nu mbootoxa laya ka refe na ndigil iyakum wal kaziba fa ina al kaziba yakulu l hasanat kama takulu narol hatab waxe gena fa rogo yaal fi'a ka andona ye ten ref ka mosna none o fadora a rogo yaal mu fadona rek waxe góorgóorlooxa nda o gerelooxanga lay ka refer na ndigil o tuleera laye mootooxi moytooxi ke refer na ndigil yaam xa taxu xa pen ka te ɗoxa o kiinoxe ba a ɓekin fidel yaam xa taxu te ɗoxan ba a ɓekin fidel ka te leyonge xa pen a ñaama yi a pi a paax ne andona ye naaga fidel a ñaamta o juuɗ o umbanga o juuɗ na fidel ne o juuɗola doxta naaga xa pena ndoxta ke andona ye ten ref calel ke jal ona te refa paɗaxale paɗox ona a roog te refa paɗaxa paax to kaaga naaga a goɗanit kang oxe andona ye ten ref roogo yaal subhanahu wa taala ya koñ ten taxu te leyonge o retanga bo doonel ka andona ye refe ndigil na falay teganel ka andona ye xa maaɓo te ref ka andona ye xa sos xa ɓoro way dimle oore ke andona ye ten ref alquran te ref layof alquran fata ref awo ka of
yamo dakwanga taga rek ande o len wage rokin o kiinoxe ma andona ye rogo yaal yoneta to rogo yaal yoon ke fo oxe andona ye ten ref oxena leya ka refel ndigil yaag rogo yaal ten ref alquran oxe fa in yaag fat i mbokiɗoyo alquran njeem no njangik bo ndik te leye wa man arada qina fal qinaxatu yak fihi te o retanga bo ñak way dimle o rek ka andona ye ten ref a doy ɗax yam xa taxu rogo yaal oxe gena fa wo rogo yaal ten ref alganiyu rogo yaal ten ref alganiyu ten ref oxe andona ye ten jegu fop yaag dara manki e rogo yaal fene o buganga refo xa andona ye ka o may doyɗori rogo yaal oxu andona ye ka o waɗ ka halal a gara gen fa wo o bugo o jega gara gen fa wo waxa ñakato oxu jeg na a rogo yaal dara manki atino na adna yaag fat i doyɗor ke andona ye ten ref rogo yaal subhanahu wa taala bo ndiik ten taxu te leye wa man arada xina fal qinahatu takfihi oxu bugna o jeg doyɗori a rogo yaal yam rogo yaal ten ref oxe andona ye ten ref oxe jegna fop ñake dara waye wa man arada waizan fal mawtu yakfihi oxu andona ye reta bo jomi bo jaxid yam andetiro ma sagona andetiro ka fi'ona wo kat ka o bugo ma doyɗori xo andona ye ten ref rogo yaal doyɗori oxe andona ye ten ref rogo yaal yam kaga ten ref xar te waroxi no ke andona ye ten ref fangon rogo yaal ten ref oxe andona ye ka te gara ndiki a soɓonga waxtana bala o in wa o ñuxrof sax yena fuleer o dal fo inorma kanu nga oxa andona ye ka te ret a rabdinok bala te rabdinoxa sax rogo yaala pare ano ten a ƴutano ten ngir te waro xon oxa rabdinoxa ba ƴuta sutoxa rok na auto a fi accident a dal fo inoox maga mbit te gar bono mbinum a moof a waxtana fo ɓaslum bala te cooɗa den salaire ne a dal fo sutoox adna mba te ret sax ba a jul a mete leytna allahu akbar bala te ruko a soɓ rogo yaala xota o ñisum yaag te leye o retanga bo jaxid wa man arada wahisan reta bo o njaxid a garanong ni fal mawtu yak fihi fato waaroox neke andona ye ten ref fangon bo ndik te leye a refanga ye koy rogo yaal kañ wo xaƴano maaga teggen fa wo waagiro doyɗoor ke andona ye ten ref fangen fe teggen na fa wo bo xenanino ba a tax wo o xeefin bo waaɗi ko lakasoxa andona ye ten kat ten na dible kang mba ten kat ten na ci kang mba ten kat ten na xetli kang mba ten kat ten na tax ka o wod woxe naxa xooxof yaamo xaagna andona ye ten waaɗ ko rogo yaal ten ref ma ten a cooɗin ka te saqna to a cooɗ angiran jeg ke tus rogo yaal fene ten refu fa wo yaaga refanga ye de kene i layonga to o gen fo oxe andona ye ten ref rogo yaal waro mosan fa ngen fay andona ye ten geno fa ten xenanino bo daawna ten ka jegona lakas ku waaɗ kona de xaƴa wo kañ fidel ten ref oxe andona ye ten na ref ka o yunga tof ten taxu te leyonge wa man lam yakfihi shay'un min aza fa inna naara takfihi oxu andona ye rogo yaal doyirang oxu andona ye alquran doyirang yungat doyirang fa lay oxu andona ye doyɗoxiro yaam rogo yaal a gen fa wo to doyɗoxiro waaw oxu andona ye refa fo o kiin te jir ba a sutoox adna to wo fo xooxof kat fexe yiro waaroox no kaag na wo kañ o kiin fidel refa yaag koy in we mbudnayo ke andona ye ten ref kadu in to leya nuun ne waxtu fay kate daba in inchallah bi hawlillahi taala bona talata fay na gara oustaz Ahmed Ndiaye sereeru Baay Khalifa Niass ten ref u no me andona ye ten ref o micro le DJ Paco a ref me andona ye ten ref ke andona ye ten ref no technique ne i simnayo fop leya nuun ne inchallahu rabbi in way leya nuun ne fat i mbugir to singir ɗingir lingir yene iroyo ke andona ye ten ref jam layam o tuleer subhanahu wa taala ten layu ye rogo yala laya ye la tadkhulul jannata ata tuminu wala tuminu ata tahabu yaga koy o leng rek kena in aljanna
to refe ye ten kat ka i mbugir singir ɗingir lingir to ngima roog yaam mbugir na i mbugir na kam in taaga roogo yaala layit kaye wene kat a ngima xamoyo a ɓeka in na mbela ɓuɓala aljanna yaag mbugir a jega nge ndeer in yaag aljanna waage jeg yaag koy fat i ndamoor ndef leng mboga yaay mboga faat in way leya nuune in uridu ila lislaha mastatatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bana talata fay na gara inchallah